CJ Asian Cosmetic Center, in collaboration with Bethany Hospital Shillong, brings you a one-day CJ Cosmetic Surgery Camp on May 29th from 8 a.m. to 4 p.m. Procedures include eyelid surgery, rhinoplasty, dimple creation, lip reduction, and more by expert hands. Call 9863-159-229 today. Uwe ubreo ba arpu arsenam kerta belatip kerteng kumusan ko parlengkoi ubak shnong traju ubade na lau bertun bar ubala shong kapat halau blay ha ke district southwest Khasi Hills. Ula do la ke jeng im hadin mula or bat ha po ko ba umngi kat ba udang let tong do balaki parlong. Kat kum ki kubor blay olum Itu bagini ke jeng jak la jah ke jan miet jong ka arpusan terik jemang arajar arpusan ha ke por kumbah nyo ke JEA. Hakawe ke jaka ke belatip kum ka syar-syar ke bajengai kum ba ar kilometer na ke surok mau kerwat Shillong. Kita long kubor ke itu syusyu bausan ku parlengkoi ha ke jan miet jong ka arpusan terik ha ke por kum balai beji jan miet rengkat bat langut ki parlong kila let tongdo na kene kawa ndrai ha ke por ku bah nyo ke JEA na mar ke jeng bakla ula kum ur bat hap chapo jong ne kawa bala subajor bu ulang ngam jello. Haka bedai begini ke jeng jak ki pat ba nong syakšnong gla persang banwat ke meju ndrai kim shimlalap. Haga step ke babot kata ke arpun ro terik ujemang ki pulit kamau kerwat rengkat baka kenhuan jong ke SRT na Shillong. Kila poi shikini ke jaka bani lek bansai ke met jong u. Ndrai namar ke jeng klan bor jong ko bat ke jeng long ko orok ko ram jong ke jaka mentak kim shimlala bansai ya ke met. Habaya keren bat menteri ke Shnong lau blay ubak Swington lengdo ulong manakaliang ki bor jong ke Shnong lau blay kila kentu ya ki pat ba jong ke Shnong kumba ki jumaha man la kapor. Haga bag la maham ru igipat ba berkirawan buju smart menlet kwash kene ke jaka bakin long ki bahusiar. Namar kene kawa kedai ke bala jubam brio na kapor shkapor. Bat man ke snem ki brio ki do lagi jing em namar ke jing le shlur jong ki klem da perkat ba. Na galiang lo Shnong ka tampau ni sisi di dia ba sisi ni ding jong ni para Shnong jangi ibara hap kene ke jing banjar samsat ka jing ka sen kunti kur ka jaj Shnong ka thauru kale sisi lang bat kale pulu di kuar ka bor bat ni la kunti ber sisi bor di kulit bor di SRT ke na galiang jong kir laban hadu hane bat habis kita ngim idon jing kermen ba nila baniarap lekan kita kam namar ba kolong lalat na ka don di tukuk mau ini susiting bat ni pek bekan kita kolong air ya halon kene na kalian kesnoro kada punya su lungo senangan bat kumlong nila banle ni sang bala banwat ya kemet ka bahasa dong lu para Shnong dong ya kene akan dikawa bat kawai ke jemaham kalong nak deng dengi baru ba ila dia maham bagi nam yale sengaja akan dikawa nama jiji khak haman lagi dong ketem deng snem dei basusi bana kalian ni sebab ni Shnong le kelerno kata jemaham ni Shnong kaji kai dong Shnong bat kelaje akan dikaji wan bardo wan kemdo kelaje no kene tinggal sak kalong belangan kermen ba tahu boleh numpuk nak tahu berapa long you beriu gom dia bersesak kot beriu tu gom cewa belum ki jengte belum siap dia ada kalong kamu you boleh yo ban pensi kedua du ngelak ban sei nang baka jeng kesem kekur kerja ikun ti kenya ban le don dorom ya kemai pasak ini halor gini je sebelum ro ini ya pesang bala ban tri sistem ban ya ban ya pegi ya kemi ban ya buat sistem lu kat bala besong ke buat ini dan kalian tu Shnong ini lagi di trelang bat ini bahaya siam bat ka kur kerja bat ini ki kondisi apa bangai tang jing maham mak ba bias ngamne ba menteri moh la keren sepang jong ini ki bahaying ba siam dengar siam lanot kan ka afford di kapan kong dong kapta me ikna wat kirang ba ro entam iki rawon bisa benjuan kwai kan ka wa jengi bangla kep man ka snem ngisir dia kin kijing dia pesusi ngne po snem jengi teh ngre ni bon nangi ki pajba nim sngap iki an Shnong ka dong juga Shnong nim sngap busin seja kini kijing dia pesusi sehat sedulur mo te ngamda don bun kitien ngre ngasu ai ta kata kijing maham bang ini trelang bat Shnong ini ngenda kan mau entam iki dong juga Shnong jongi ka Shnong ka thau te banang ni sakmat emju melincu
banele cilur mo banele kum ki pareng namar ba gunsin hakajing le cilur mo hakajing le cilur jongi gunsin ni klen no at kajing em dengan tentukan pam ya baro mo ki pararawon kamtam kinong tongdo ki kamtam ki kena kamtam na amasi ki ba ki kamtam ki ba nakawek sinong ki bo patip kene ka jaka kon kabama ba mo wat kini ki sinem ki berada wat hareng ro lalu thangne am yo shu adu mata bro om yo iser ngiu shu te tang ini ki tin ba kindiat te ngabu kene ki ting baham ba om bet nang nes kamat mo wat ka sinong ro mo labu ba dong banang nes kamat lada don kino ki bro na po sinong jengi ne nang no kam don ka jikit klit kam don ka jikit klit na kamata ya tip hila jong kita kitrai